Mwanchumurulia Ondizi TV chitariki nemerongo ebere nainye umutienyo kianda umwaka w'ikirubere nemerongo ebere nainye andonsi soto tengerete ninde no kwegena ngani gwendete gutwara umugaso umuyaniga menyi bensemo yaboronyi egotoka asensemo ya matuno bandete kwimurunganiria kubwate kananga ri karabati eri abere kuba omochando likuira machi ase chinkati abo boigo nigo libere ligendete gutira anemono ase ekerenga kiligetigo chiko mwaka isiko mokonyi bumora ibwenseri gathi gashagwa ayonsi na mange nimbengo kumanya ase omugaso obono nigo yaragire chinsa isano na ibere chabono mugaso etane nkoro kwa Job Maangi na kwenda kinga chibichechi boigo na maliogi abere wikira asenchira yobo ikera nunere Lydia Musenko ranande asigika getali ege tambe. Toguska Mwanchumurulia Ondizi TV na bakwenda tubuatia wetera asenchira yomtandao o Facebook Ondizi TV News Digital, YouTube Ondizi TV News na wetera asenchira yekerero www.ondizitv.net ama yini kutuwa chakurua ase county ya Kisii kurua ase ekenyoro ya Kamagawa kutoka me sub-location ya Boronyi location ya Matuna ward ya Kyogoro bunge ya Nyalibari chache asaba menyi bensemo ejuba bere bagwesokya na kwe murunganeria igoro yeri karabati eriori abeteri kobekwa ase ensemeyo chin engaki epara enene ya Kisii Kiligori sialenge kwa gachwa nigo batebanga kubwatekananga nokobeka kweli karabati erio asenchira ere embe nigabere kwirira amache kosombo kuika ase chinka chiabo anemono ase bakwe murunganeria ekanisa eyemo ere angenensemeyo yabere kubwatuka esiweje uchia ase chinka chiabo nakoba chinga kichire chinkongo woni obabere kurua okobolia ase serikali kuirige tambukiro kyabwango anemono ase uchikwene kinga likarabatiri kuri uribuya nabo korosiwa linda kwene kingo kora bale omuchando yo obeire gokoba chinga kichinkongo ekenyoro ekegamuna nagacheta likarabatiri kamenya gwaterwe likanyore nchira dio gwateruga gastore karabati erio serikali yanye gochana naki abantu abarega iga ngakiri karabati diatire bakaroche nanne dio bakatitole ikarabati eriga bamanye konyore nchera ekanisa ntugwatero goroga ige goroko ambo sinago igo bai gorete na koro bagachete nigo bago kaliria kare mburego tua bai gorere siwechi kitoko toroba mitoguriru akoro ba mitubogo sasa ngecho jama ruira manga yakore tu basi gweche goreire toko nyari sabesa dia toko rire nona makuba tu nyari rase ngecho yesi gwechi Tibono go saba kuane ngo saba iga serikali ete action bwango ebuati ngani bwango mono kogere kinyoro twagechi korwa bukere twagechi kunyuma totaraji kokora kende Jones moje moto konye bwango mono nyuma totaramua gotebia serikali twachire gotebia bagambi mbali gotoigwa tubatebia tubachike gocha bacha korra mbali gocha ayara magosa manene ekiagara heritina kiegentekenene afya y'abantu neregentekenene abana nkogubara abana no bakora rusuma abayirunya gitari igo ngakibata gete ntutomenye igo onye serikali okonya abantu tige bakonye health wise eba afyengiya eba oborendi obuya ale kwa piringa makarabati ayabere aletire sita tikarabati ndendire junction ya Boronyi naliro liri bwate siwe chigotirimbo gojiroje bakeske ye chiombe none likarabati liri asalire megondo kende ngiyo gekwama na sabu asita yumontara ete tuachire goteme saba gambi weta ntoranyora usaidizi please tunataka serikali itusaidie na sisi tuwe na
Togosuka bosionigo abarai korwa ase obumoti kanisa ime county ya Kisii bakoragwa n'omunyakirogobo Lawrence Nyanuga babagwe sokiri tsukolya lero na kwemurungania anene mono kubwatekananga n'omuswada w'omuseneta we county ya Tana River Danston Mungatana oyo oligetie kumulekera okolikigwa na boigo bokoleri ase chikanisa nigo batebanga lichiko elionigo lirabe likobalina obosibole bwogosasima na gusabanga babakwegwa libagali abene aso kumulekera na boigo gwasyo lichikanisa chitali chindonge. La kwanza nataka kusema kwamba hii bili ni kana kwamba imetoka kuzimu, haiambatani uwepo wa Mungu na roho wa Mungu. Wale walioiandika ni kwamba kutafuta ushauri kwanza kabla ya kwanza. La pili kwamba kanisa si chama kama hizi chama cha wamama, chama cha wazee, unawekea sheria tofauti kwamba wakifika watu 50 ama 20 ndio waanze kanisa. Kanisa ni neno la Mungu linahubiri, kanisa linatangaza amani Kenya, na kanisa limehusika sana kuhakikisha kwamba watu wamesaidika kule vijijini, kusaidia masikini, mayatima, kuenda mashule. So ukiwaambia walipe mambo ya tax na kanisa liko na uwezo wa kuchiregulate. We can actually regulate ourselves. Yes. Kama kuna wachache miongoni mwetu ambao wanafanya mambo ambayo hata sisi tunaona hayafai, we can deal with that. We don't need government or security apparatus to be able to move. Kwa hiyo mimi ninachoshauri ni kwamba hiyo bili kwa Mheshimiwa Rais iangushwe kabisa na ipotee kutoka taifa la Kenya hata baada tumeondoka, isije kwa kisasi chochote baada yetu. That is my take. Ninataka kutoa ushauri moja tu kwamba the church and the state, these are two inseparable institutions that must work together for the common good of mwananchi. Lakini what we are witnessing in Kenya is that the government and the church, they are fighting one another. Ningependa tu nitoa ushauri kwamba you cannot fight God. And the nation of Kenya with the leaders we are put in place to lead us in the government must understand this precisely and explicitly, that the church and the state are one. Let them stop negative energy and engage themselves on developmental. Togosuka bosio na gutigana orobotulengete chikanisa ni gabamenyi bensemo elia ya Mumias East babakora kurobekana kwemurungania anemono kubwatikananga noko na chagwe kigambiro ekenene ukoligetie gochigwaka isiko omoroberio bogosira chibunge gwetera ase omoroberio ONG-CDF nigo batebanga nigo omoroberio ONG-CDF oberebo bakonya ase ogoikirania amagenderero anemono kwaga chirwa chipara na boigo ogosirwa wechi basari na boigo amagendero amange nigo baba gostebanga nigo okoruswa kwegegancha ekyogia NG-CDF kurabe okubatiga maega na gosaba ekigambiro kulilia ingane yo asenchira ere ya kabere ose engia Wanga technical hapa Mumias East CDF, kupitia kwa CDF kuna madarasa zinawekwa darazo hapa Mumias East. Tuko na vitu mingi ambayo CDF inafanya, kama sisi bodaboda tunapata driving licenses kupitia CDF. Kama sisi bodaboda watoto wetu wanasomea basari kutoka pale CDF. Maneno hiyo koti hatutakubali. Wangaanza na county kwa sababu county ilikuja nyuma. CDF ilikuwa ya kwanza. CDF huwa inasaidia mwananchi wa chini. Njia ya kupata school fees kupitia hii CDF actually imenisaidia sana. Lakini CDF isitolewe jamani. CDF inajenga barabara, inasomesha watoto wetu. Kwa sababu kuna vitu ambazo koti waingili kama finance bill. Sisi ndo tulienda tukaangusha finance bill, lakini na imekuja inatoa CDF. Mutakubali CDF itoke? Wakitoa CDF lazima tutaandamana na tutaandamana paka mwisho, si ndio? Iachane na mambo na CDF. CDF imefanya maneno mingi sana huku Mumias East. Imefanya hata watoto wanasoma. Ambieni hiyo koti iachane na mambo ya CDF. CDF inasaidia watu wengi sana. Imeleta level 4. CDF inafanya vitu mingi, wasitaka kufinya MP wetu.
Togos kabosioni gomurai bwense Dr. William Ruto agendrete ni taro yaye ase enseria ya Amerika asagendrete wikirana egeikaro gia unga niga baga kumirana na babuatani au naboigo abonchuriria kurwa ase ensi ya Kenya nense eria ya Amerika ase babago sanga au igoro yamabaga barabe bakubeka enibo yabo gagosanga nabwo nigo abaga kubasegeta kubeka enibo yabo ase ensi ya Kenya asengencho niga begete emeroberio asamatuko alebosio asogo chiko ke yana boyo korobya enchera baraye bagwakana ebango anemono abantu bakorwa ase chinse chiria chisiko boigo nigabate banga umuroberio chiko kinia e technology negati yemeroberio abegete anemono eyira chiko nekinga abakenya na boigo bado kubeka enibo nkonyora bare chinga kichire chinyororo. We are harmonizing the corporate tax space with global standards. The requirement, for example, for you to pay tax for services out of Kenya has been removed. You can now go ahead and export whatever services that you are engaging out of Kenya without having to argue with the taxman. We are also working to make Kenya's export processing zones and special economic zones more competitive. And additionally, we are expanding our digital infrastructure to bridge the ICT gap, unlock opportunities in digital economy, and drive innovation. Nairobi is home to globally recognized Silicon Savannah. It's the centerpiece of our strategy to make Kenya a leading tech hub. I know many of you have heard about Konza. There's a whole ecosystem that is built out of Konza. And we are looking at opportunities and investment portfolio that can find their way into that tech system. Togos kabosioni golibera ligende tukina anamono asingana irengete ogwakwa isiko komokonyi womurai wenseri gathi gashagwa yo bwangomono gwe soke na kwa okoboko ekerenga keregete ko mwaka isiko mokonyi murai wenseri gathi gashagwa no mubunge okimilili Dimas Bardaza asaberega gotebanga nigo arabega kwa omuswada oyo okoboko asengencho nigo omokonyi womurai wenseri gathi gashagwa abeire gakoralia siasa chobogesaku engana era chigotiga ebisaku binde isiko ase ama genderero. Mtu tu mmoja mwenye angenizuia sababu ni mkabila hapendi maendeleo yakuje kwa area nyingine, anapenda tu maendeleo yetu kwa Kikuyu peke yake. Ni huyu anaitwa Rigathi Gachagua. Lakini Rigathi Gachagua maneno yake tumapanga kabla Christmas ifike atakuwa nyumbani kama mwananchi wa kawaida. Apende ya asipende. Kwa chini ya wiki mbili, wiki tatu atatembea akienda kwake nyumbani. Sisi tumeamua huyo Rigathi Gachagua mpaka aende nyumbani kwa. Na tumesema akiondoka akienda nyumbani, haezi ondoka tu kwa kutembea, ataondoka kwa kukimbia. Na hata kuwa anakimbia peke yake, atakuwa anakimbia hatua 5, anageuka anaangalia nyuma, anaongeza mwendo kasi ya kwenda mbio zaidi ya mingi ya kuelekea kwake nyumbani. Kwa sababu hatutaki naibu rais ambaye ni mkabila. Naibu rais ambaye anaona nchi ya Kenya vile walipiga kura, badala ya waone nchi ya Kenya kwamba wale ambao wanakaa hapa Kenya wote ni wa Kenya. Mimi ni mjumbe ya Kimilili hapa. Na si ati Kimilili hii ati ni Wabukusu peke yao. Kimilili hii tuko mpaka na Wateso. Kimilili hii tuko mpaka na Wawanga. Anamepata nafasi kwa niaba ya Wakenya wote. Na natakana atumie hiyo nafasi kupeleka maendeleo kila sehemu ya Kenya hii yetu. Situko pamoja? Huyu Rigathi Gachagua nyinyi mnaona aende nyumbani ama asiende? Aende ama asiende? Wala wakusema aende nione kusema aende basi. Togos kabosioni go eserikali gendrete no moroberio bogo chikone kianga keramo Kenya konyorare estima kago kwana kurwa ase county ya Bungoma nigo mwaziri ole utenete amangana alengete chinguru chomorero opiyo undanyi abaga kuralinga nigo eserikali era chikubeka chibesa chisa ineli nekone kinga aba Kenya bakurwa ase nsemo elie kwenyana wale watari kwenyara ngo chikonyora bale estima buna enchera yemo ya serikali
serikali uchikwene kinga amagendero ngwikirani gwale nabo yokorobya obonchireria ime yense yaito ya Kenya. A project that's going to cost us 10 million Kenya shillings, at the end of which 132 households are going to be connected to power without paying even a single cent. That is the principle here, that all those 132 households will be able to be connected to power without paying a single cent. And in the next 2 months or so, we shall be coming back here, hopefully, to lighten up the homes. That what I have talked about so far is basically REREC initiated or implemented programs. In the entire Bungoma County, from the energy sector, we have got a money that we have allocated running to about 2.7 million shillings. Billion shillings. 2.7 billion shillings. If you subtract the 600 million of REREC, that leaves us with 2.1 billion shillings that is going through other agencies, especially Kenya Power and Lighting Company. Have done for us. This project initially supposed to cost about 250 million. So far we have 60, but we will continue. Now with Opio and I as a CS, we will continue to ensure that every other time we have money to ensure that it goes to completion. Thank the national government, REREC, for the partnership that we have entered to ensure that we provide power to our people and green energy. As you have been told, this land was acquired by the county government. Omuntu muriria ondizi TV roboti unoturachwikira omwelio wamangana majia chinsa isano nebere chabono mugaso ilitene nkuru kwa Job Maangi bakwena kinga chibiche chibuyo na malio gyabere wikira asenchira yubo ikira nunere Lydia Mosembia mono asoko bana intigo chakero mochakano wikira abono omwelio na bagana irie oburiria obuya ime Ndizi TV nabwo obwansu bumugusi.